Je suis Célo Portos, je suis africain. Comme vous l'avez constaté il y a de ces jours de cela, il y a deux médecins français qui ont parlé sur une télé française sur l'expérimentation de nos vaccins en Afrique. Alors, nous les Africains, nous leur répondons à travers ces vidéos. L'Africa non è un laboratorio. Je suis Salma Kamel, je dis non à la vaccination. Je m'appelle Alsantine, je suis africain. Je n'accepte pas la vaccination de Covid-19. Je ne suis pas votre cobaye. Je m'appelle Pape Koudi Cissé, je suis africain, d'origine sénégalaise. Je n'accepte pas la vaccination du Covid-19. Noi africani non siamo delle cavie per i vostri esperimenti. Hi, ik ben Claudia van Al en ik woon in Nederland. Ik ben tegen vaccinatie voor COVID-19 in Afrika. Salam alaikum, man la Khadim Thioune Sénégal ñun africains yi soxla ñu vaccination de coronavirus. No vaccination. Sono Rama, sono africana del Senegal. L'Africa non è un laboratorio e noi non siamo delle cavie per i vostri esperimenti. Alpha Omar Diallo, Guinée Conakry. Wana même papi ne fala ka vaccin mama. Stop. Olá, boa tarde. O meu nome é Aisha, sou da Guiné-Conakry. Estou a fazer esse vídeo para dizer a gente em África para não aceitar essas vacinas que as pessoas da Europa estão a experimentar. Obrigada. Je suis africaine. Nous ne sommes pas des cobayes et nous ne voulons pas de votre vaccin. Stop. Ho letto la notizia che alcuni medici francesi avrebbero proposto di sperimentare medicine e vaccini in Africa. Mi fa orrore che il mondo non si sia scandalizzato per questa proposta. Malakara bari amu fokki lamfé bëgguñu seen vaccin yi en Afrique essayé lañ kon fii ñun duñu seen mbaam duñu seen xar boo leen ko bëggee essayé nga seen dëkk tubaab yi. Comme africain yo di Guinée Conakry, donc arame falaka vaccin yi in Africa, on a me kulle stop. Io sono ghanese e il Ghana si trova in Africa. E con questo video voglio ricordarvi che l'Africa non è un laboratorio per esperimenti umani. 我是萨瓦内阿布巴卡，我是几内亚人，我们真的不要你们的生物疫苗。L'Africa non è un laboratorio per i vostri esperimenti. Ich bin Afrikanerin und Afrika ist kein Labor. Abdusalam Diallo, Guinée Conakry. Min fala ka vaccin mongo wona men domi wona men palla no vaccin aux africains. L'Africa non è un posto dove potete fare i vostri esperimenti. I'm African, proud to be black African, not a guinea pig for your experiments. maa ngi tudd Adja Aïda Guène Thioune di wax non à la vaccination au Covid-19. Gli africani non sono delle cavie per i vostri esperimenti. Comme africain yo, ko Guinée Conakry ni ewu. Mais fala ka vaccination mon merci. On a men goki, on a men kero. Njara. Je suis un Africain. Nous ne voulons pas de votre putain de vaccin. Allez-y voir ailleurs. Stop. Amolampe. L'Africa non è un laboratorio e gli africani non sono delle cavie per i vostri esperimenti. Malaria gising depuis Bologne fii dama bëgg wax rek stop au vaccin français yi dama bëgg wax rek ñooy tubaab yi Afrique nekkul seen laboratoire. I'm saying so. We are against of the vaccination in Africa. Stop. Right. Je suis africain de la Guinée-Conakry. Nous ne voulons pas de votre vaccin, nous ne sommes pas des cobayes. Je dis stop. Sono africano, non sono una cavia per i vostri esperimenti. Man la Aminata Thioune, sénégalaise. Ñun africains yi soxlawuñu vaccination coronavirus. Non à la vaccination. Je m'appelle Yaya Portos, je suis un Africain. Nous ne sommes pas vos cobayes et nous ne voulons pas de vos vaccins. Stop. Afrikaner sind nicht eure Ratten. Doomi Afrique la d'accord ma ci expérience yi ñuy def Afrique du laboratoire nekkuñu ay cobaye jërëjëf. Je suis africain, fier d'être africain. L'Afrique n'est pas un laboratoire. Stop. Mukta Diallo, Guinée Conakry. Namen sagari namen palla men falaka vaccin jimoni. Stop. ñun ay africain te dañoo gëm suñu bopp duñu nangu ngeen naan da ngeen di tester ay vaccin ci ñun. Bon, nous sommes aussi des êtres humains et du coup nous ne voulons pas ce genre de vaccin chez nous en Afrique. Non, stop.
Gli africani non sono cavie per i vostri esperimenti. I am black from Africa. We are not animals. No more vaccine to Africa. Stop. Africain la, Sénégalais la. Kenn di ñu pikir comme ay mbaam. Stop. Anduma ci tey, anduma ci suba. Gli africani non sono cavie per i vostri esperimenti, sono esseri umani come tutti noi. Netoro Cissé Alfana Fiu. Bebo Guinée Conakry, Sapitoni de Bamako. Bafe ka foto babu yi anti la fédéralité quoi. Anti Kobaye. Stop. Je m'appelle Lamine Keita, je suis guinéen et fier d'être africain et guinéen. Alors je dis non au vaccin en Afrique. Stop. L'Africa non è un laboratorio e gli africani non sono delle cavie per i vostri esperimenti. Farafindindi, Delfintendi, Aliella vaccine Namral Bara. I'm an African. Africa is not a lab and we are not animals. Gli africani non sono delle cavie per i vostri esperimenti. أنا عثمان خيني كوناكري أقول لكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حين نقول لكم كيف لا نريد. Kedumadu nene, Afambo Francis and Abu Monya Africa. Amom na Nigeria and the Okamakun Lote. Kanyaboro Ewan Ebu Lotifa Lote. Ousmane Tunkara, africain indi, Kabo Guinée Conakry. Allah dantam fentandi, amakota la vaccine. Los africanos no son vuestras ratas. Man Sénégalais la africain. Afrique du sein laboratoire, terrain c'est un vaccin. Je suis africaine. L'Afrique n'est pas un laboratoire et nous ne sommes pas des cobayes. Los africanos no son cavias humanas. And I'm from Nigeria. I said no to COVID-19 vaccination trial test in Africa. We are not guinea pigs and we are not lab rats. Save Africa now with your voice. Les Africains ne sont pas vos rats. Man africain là. Expérience bu ñu bëgg a def pour vaccin bi. Bëgguñu ko arrêter. Stop. Je suis africain du Cameroun et nous ne voulons pas de votre vaccin. L'Afrique n'est pas un laboratoire. Stop. Africa non è il vostro laboratorio. Mimi Mamad Balde, mi africain jo. Na men kula na men goki. En falak sa vaccin mo basta. Hello, my name is Ilona. I live in the Netherlands and I'm against vaccination for COVID-19 in Africa. Against vaccination in Africa. È davvero incredibile sentire che qualcuno propone che gli africani diventino delle cavie per questo virus. È veramente incredibile. Dà il segno di dove siamo arrivati. Nakali Kafra Conakry là. Les Africains de lui. Un Africain qui quand le vaccin fait parce que le laboratoire tient donc stop. Je m'appelle Bengue et je suis africaine, d'origine sénégalaise. Je dis non au vaccin du Covid-19. Karamadan minete, comme Guinéen, comme Africain, namen Mbappé, namen collaborer stop. Salut, moi c'est Serge, je suis ivoirien et je dis non à ce vaccin de merde car l'Afrique n'est pas votre laboratoire. L'Africa non è un laboratorio per le sperimentazioni occidentali. No al neocolonialismo. Maaleykum àdduna bi yëpp maa ngi wax ak yéen nit tey jii d'accord ma ci expérience bi ñu bëgg a def Afrique du laboratoire te ñun duñu ay cobayes. Say no to vaccine testing on the peoples of Africa. The peoples of Africa are not guinea pigs. Equality for all. One world, one people. C'est moi Habib Johnson. Je suis africain. Nous ne sommes pas des cowboys. Stop. Au Cassé, et j'ai dit non à la vaccination au Covid-19. Gli africani non sono delle cavie per i vostri esperimenti. I'm an African and also a Gambian. We will not allow anyone to inject us like a donkey. Boom. Je me nomme Hassan Diallo, je viens de la Guinée-Conakry. Dalisi Hamouna Mouna Moua vaccin Homa Stop. man la Mati une femme africaine boo xam ne damaa bëgg ñun waa Afrique yépp ñu booloo ne non si ñàkk boobu muy coronavirus tubaab bi ñëw bëgg koo essayer ci ñun
Comme africain, je amigo qui me fala que vaccin porto. Je suis un Africain. Nous ne sommes pas vos cobayes. Nous ne voulons pas de votre vaccin. Stop. L'Africa non è un laboratorio per fare I vostri esperimenti. Je suis fier d'être africain. Non au vaccin en Afrique, car nous ne sommes pas des cobayes. Tenez-le pour vous. Africaine là, d'accorduma ci vaccin yi ñu bëgg ñëw tester en Afrique, nekkuñu seen cobaye, arrêtez leen. L'Africa non è un laboratorio, gli africani non sono delle cavie. Je me nomme Diallo Boubacar, je suis africain, je viens de la Guinée-Conakry. Nous ne sommes pas vos cobayes. Nous ne voulons pas de votre vaccin. Stop. Ndetole Boubacar, patafine binti, minala la Guinée len talla vaccin fait Afrique kono, talla kulu fenti. Pas de test de vaccination en Afrique. Stop. Nous ne sommes pas des cobayes. Gli africani non sono delle cavie per I vostri esperimenti. I'm African, not a Guinean pig for your experiment. Je suis africain, nous ne sommes pas vos cobayes et nous ne voulons plus de votre vaccin. Stop. Africa is not a laboratory for your experiments. Je m'appelle Bahamadou, je suis africain, je viens de la Guinée-Conakry. Nous ne sommes pas des cobayes, nous ne voulons pas de votre vaccin. Stop. Guinée ndendi, tubabu la pikir men anta fe bi anta fe sini. Na la fe ka la pikir ma fenen na kany. Alwa ma fenen al dilla, ou be alar ma fenen al rekanna, alar ma fenen al labian na al barai. Afrique tal labiandi, anta la kulufendi. Mi chiamo Omar, sono africano, ma non sono una cavia per I vostri esperimenti. Perciò dico no ai vaccini. Nós não somos cobaias. Africaine na la Guinée-Ca, Momuna Dalisera. No à l'injection en Afrique. Africans are not guinea pigs for your experiments. Je m'appelle Sibou Bakar, je suis de la Guinée-Conakry. Je dis stop. Vos vaccins ne sont pas des cobayes. Ntoy lansine bamba, ni africain ne kabo la Guinée-Conakry. Ani alama dene di, ante bagandi, ante sobodi, ay la vaccin, ante fait stop. Stop au vaccin en Afrique. Nous ne sommes pas vos cobayes, on ne veut pas de vaccin en Afrique. Stop. Depuis Italie. Donc du vaccin na sika fe ho wona mati ama mu fa hombe ka mu fa hombe tina. Nana wa salam. Gli africani sono esseri umani come noi. Touré Abdoulaye, mumu wa vaccin yari Roma. Stop. Sono Hamza e sono africano e non una cavia per I vostri esperimenti. Quindi dico no ai vaccini. Even from Africa, best in the world. And say no to vaccine testing in Africa. Do not allow you to test you with vaccine or give you an injection when you don't know what is going on. Africa!